Ырывығы тіліне бұлдар Чувашия нация телегуравин эфирінже республика шыне хабарзен ярыме. Студия Елизавета Цветкова, Пирень, Паянхи Каларымра. Гаскертні жүхне шымылы келегензен шутне тадақта үстерестіллевлі. Пидерде кележе дуны, шәгіже малала пұрнышлама май барад. Шугуне келеді рандарад. Республика регужалық сенже вылы ғабачы қадырлемелі тапқыр бұшланжы. Падрелізем шитмілміш худ агадуйба сабанду ертереші. Шербе сухаду не юхмаба бұладырығынже таврана қашсеме шабичене қпалы дұреш. Пидерде елдеген халық сен хушинже экономика форумынже Россия тірлені карттыбе Чувашин делегация палаштаржы. Пиржинжи тері режізем кураганзыне түрек тұткынларыш. Кашне жин хыйн регионне шырама бұшлары. Тері ыстызен пулдарулы хебе қызықланаган земде бүлжеш. Проект пұжаружи Чувашиен. Көйжі ты субъектсемде хабылдузақ хижынна. Калининградран бұшлаза Камчатка таранах алы жестізем хызем пуян культурибе елы ергене шерепледеші. Культура еткерін шулдалыгенже мен бұл регионзем кардырза пірле пулма пигенни аван. Халығын елы ергебе террине, візем пуянлықне упраза ламран лама кужарза пыны хватла. Экономика форумынже шаврасыделзембе ларуземде ертреш. Шабақ шак лабамзенже эшледе туғышлы жиғынузем ергеленешеде. Чувашиен бұшлы Ялек Николаевпа Газпром газификации компании ердюши Сергей Густов келі жүдіреш. Шапламай бар республикара газ кердес программа НАТО среш. Кывак шулумбати вештерес эйдуба вара регионда малалла демлеш. Газ кердегензіне оборудование туянма патшалық шерімбенденге полушу барать. Шымылы хелегензен шутне тадақта үстерес тіллевлі. Балыртры Олег Николаев. Сергей Густов Чувашсем кывак шулым кердес себе тұрышса ішленіне балыртры. Шинзіне социалы полушу баны де пілдер ішледері. Егебенде шереме кемеш жылда адыл лешенне газ изешедересі де пызык ішсенжен пірі. Транском организации бе килежуалы бусамырынде Чуваш республикинде чын малданах шак электроэнергине бе тивишересене бе малала эшене дузай тереспирги эбер энергине нумайрах узагура паранжахта насахалдарах генериратор пашамбада шер мегаватт таранчен энергоцентрзем дуза шенерен энергетика думалы центрзем того бардезе. Тебер эшлетел булук Казахстан делегации бейртре. Игиенде Чувашинри машина даваганты дыма, тогда экспорт выехватня далантарасыне тишкерджеш. Республикинже терлеенле пызык проектсем таваси биргиде калашырмыр куинде чын малданах шак М12 туны бирги тада ытты енебе Чуваш республикинже логистика центрезем таваси бирги куинде логистика центрезем адыла узагурмамай барыш пирен чугун жулбада жүреген транспортсене тада шак автомобильземде пирен урлагайны бирги Шамбек логистика центрезем тузасын манжутпай пирен Чуваш республикиде самаях нумай узагурма булдары. Шүрге ішсен бішлензе бұраща варлық вали кукуруз иге 1000 гектар жинже акна. Шак білдіргенжен иге хут нумайрақ. Кукуруз авындығы районда батпалиде акна. Халевыл вун виже 1000 гектар жинже вайылет. Пызық пай Шубашкар елжік вырна районезен елегет. Кажал республикара шудумалы культурызен лаптық неде пызықлатна. Білдіргенжен херегеге процент ытлара хакна. Уладырзенбе канарсем куенбе пужарулла. Перделі тата пырчайыши культурызіне Чувашченре икчервундвады 5 гектар жинже акна. Чуваш республикен ел хужалық министерствен білдерне тұрық, пәлдер хужалық сем шак вағыт тіліне икчервуны 5 гектар ваягертне болна. Варнар херлі jutайсындер выры районезінде планат улдарман. Ша вғытрақ епрештенбе жемірлезем турбула керлінжен выны процентну майрақ акна. Елжіксен гдардыве бызық, ваземагана шерембенитлара гектар жинже бұрнышлана. Шербе ішлеген кергунне шырылмиедину майрақ гектар жинже бұқса елмелі булайд. Пәлдеріна падембеде пиликпенде 2 гектар жинже лартна. Кожал халех кукыдар дуран иртня. Хужалық сенже кеміршігіра лартма чарын манха, твайзем шырылмебе пачта ішлемеші. Вармар комсомольский падырел куславкадыры хизенже хужалық сем койыше пызык лаптықра бұрнышлана. Кожал хымлаба ішлеген хужалық сем нумайланна. Варнарзем, вармарзем, едірнезем, шербюзем жумметада Шубашкарба сендервери районезем худшынна. Пілдерхи кыдар дуран 7% хымла жақна. Халивал шерчерен 1 гектар батын лашать. Шугуне хилет рандарат тезе ваттезем ахальден каламан. Республика рихужалық сенже вылы хабачы хадырлемели тапқыр бұшланчы. Халлихе канаш херлі juday товай елчік районесенже улчырхері гектар жинже нумай жол үзеген курық шоуна. Россия хиришле санцизем экономикын хышпыртыдымне ура худеш. Анжақ шевеже жинже тұрыжағансыне шағы адаланма хушма майзен ұшсабажы. Шубашкарда бұрнаған Екатерина Малинина хитри атпа кебе емшелеме бұшлана.
Тұғынмалы тумдер ютшыр жывра шіленезенжен пағалы хебе, илемлі хебе чаплырақ. Он бекезіне урық ништада шілемеші. Хитре бренд тумебе ебірге паллашырымыр. Шак пүлімре кебезем жилеші, кундақ шыне шуғышсем журалашы. Марина Никитина черетлі кебе шілеме қадырленет. Шеве жі пірре бұқсан жеш шымылбек туйнат. Алла еппе жипті дитчен, шитчевішсе пірре қасмалыне яланақ асрады дат шевеш. Чываш херезен кебе емшелес шуғыш ағалден журалман. Сан сезене була шыржывра чылайлавка ғубынна. Келешеген тумдер шыраза тупма евір. Шитменіне ябалазен хагебе пағалы хедетивіштермест. Эбі шанадып хитре бренд рыныкран кайны ыты бренд цене тивишлибе хулыштаре. Незелзен культурине упрасы де теп вырында. Чываш террин эрежізембе, палызембе илемлетне тумдере халық комыллана. Костюм теленмелле хитре десле, кую герджик вали пидинумай пага бюджет шырармар, палах выл хаклырах, утны чух укшазем шынгыр-жынгырдываще. Шержив экономики жын адалановы жын ішлегензіне патшалықта пулышать. Екатерина Малинина харбыр хайтелін үш пұжараганзіне пулышмалы программаба келі жүлін, кебеем жилес же пұжарза яныда. Малашне выл хойын таварне интернет лабамзіне сутлыға ғыларашын. Унчухне выл тінже шайне етуге. Тыван жыржывын аслывыр жіне була пенбин шиннын ажалығы ытлады кеске бұлна. Шубашкарда бұрнаган Александр Свинцов выржы бұшланны жыл пірреміш клаза шеш чүпныға. Выржы вішлензем бара бұн вежі жылды аржынача аслы зембер анақ шындервеші ұғартны жын. Тыван жыржывын аслывыр живығыденже хастар үшлені жын медали девішня. Паянда хастарда важаватвал. Александр Свинцовшын хелле юратна вғыт. Шамрыкранбах хеллеги пулла келештерне выл. Халеде тағыруны жылды ваду канмалы гүнзенже үбіліземе тадамыны кезембе пыржене дұхма кымалать. Пулна бір пітекке жоқнех юратна. Калап шабытекші юқса юған жиборса. Онда арманлар жы армания. Шанбатня онда пітек ползам ұштарнач. Үраш пөтірет, чүкляш кетесіз. Чашла, сап пітік ползам шілен бола. Өсязыне, санда камень чул замайынша, өзам вырнажатыз. Сязынша ауыба хывашлаза, тыдаттым өрсе. Паян Свинцовсем куенебе хызене чончын остадеме булдарашы. Выртынлықне будармашы. Пулы дытны жүхне нигжанды тек лармашы. Утнаран прешынмашы. Тепре вылеза тараган валдажіне булы лайхрах шакланать. Пулы яшкине бежерме бара Александр Васильевич нигамада шанмасть. Малдан кышта посоли тварба. Шива яричень. Убег туди. Кебір жүстерек туды булай. Шулі сағалмар бұлінде үш сырларма юратмасть Александр Свинцов. Шакиен ұн ажаранақ туптанны. Тыван шыржывын аслы варжи бұшланны жулы выл тұғыр жул дулдарны. Арша варжадық сығайны, амажыбе бірле аслы бітчі жезем құлқысыра ішлені. Келде мінбір үш пөджік Саша ішіне дейінне. Бітчі жезем талығыбех хирде ішленерен Саша візіне абат шедермей жүрені. Хайзем канны вғытыра Сашына суға дума ерікпаны. Аржин аджа шағын жын хебірдені. Варжи дискерліхне курманы бердет выл баян. Апла бұлінде тват чулхушинже ажаран колхоз ішіне тулын ғұтшынаган шин бұл заданы бол. Шавнамай пиликіміш қалза сектермеде девне. Тесілік тұқма жүрермір тұртарны рыбаба уя суғадуыны. В общем, и ларжсағыда ларзе хамырақ пақына, хамырақ трандарны. Есім шылда уже колхозра суға плуга тытны. Тыван шыржывын аслы варжи вишленни берги ергене күдю хвалама 90 пілневезем. Ашы кіргуне даврынны, анжақ пыригі уйхранах амажы терлезе шерегене. Өвілезембе бұл яшки жеме бұштарынзан да камеру мүнжеде Александр Свинцов евір бұлны жын, ажан аслы зембе дан ішлеме тивни жын үпкелешмест. Шакна тыван шыржывын аслы варжинже хастар ішлене жын медаль жерепледет. Она был вон визе жолдақ тивишне. Үргенмені баянда тулы бұрнышпа бұрынма майбарадина. Хый вағденже ол кубыс каланы, соны көрдік семдуны. Паян вара, пулла жүреме ол да земысталать. Чержун земде телее девеш. Шубашкарда бурнаган зем Донецкда Луганск халық республикизен изегилне едізіне пулыжаща. Хюдлексер юлна твады ураллы юлдарсем келішіне туйма метленеші. Юлия Дюкова да Зарада да Марс едізімбе ұжылма дұхря.
Зарада да Марс едазем мэнь бачакренех Донец хулынча бурынна. Полганула ларо дорог ужаланнаран анчык сен чылайваха тәрлі сасран шиклензе пыданза шиден медивня. Тавада Урал вилдашсене полышма айцан мускаври волонтерзем айкинче тарза юлман. Эльзегилна чарджунзене візем ядарлы приютсене вырначтарна. Шивахри регионзене дещагыше хучын мачынсен умка ыргылмылых фончен хастара Надежда Петрова волонтер да положу алыне тосна. Шапламайба Зараба Марс Пиньбин шухрам барандарза шубашкара щитня. Халя візем вахатлыга Надеждан амыжа баденче хютлих тупна. Вот уже второй месяц они у нас живут. Марс пирен пиделая хуралыша. Ача, пурнеде хюделеть. Зара вара лети храча еврех. Шабах вермете пылеть. Выляма пиде юрадать. Выл пиде хаваслы едом. Марс хюделе место пулсан. Зара вара шебешрех. Едазем твады пилик уюхра. Вазене чиржарден сепления. Прививка дона. Анчаксем терле ендень адаланайша. Харьева хатра вазене хужузене анланмата да и тлемеганах тарайша. Марс тада зара едазене келешне парнелиста ливризене. Умка иргамалых фанча Бещихан Малыдайща. Республика Галаром Валей, Юлия Дюкова, Милена Алексеева, Сергей Емельянов. Шургей сене вишлезенех шержинны уявразавынна. Агадуй чывашсен сумлы уявезенжен пири. Агазуға жезен вишленне атпайыр дегенскере халық яланах анлында хавасын балудуна. Авалдан бураган йыла паянченде сыхланза юлны вылшул зерень ваилзебыны савындарать. Падрелинчен Алина Сусметова хыбарлать. Агадой элекрине хыйн илемепе балырсадына. Шакна кыжалхи уявда жирпледет. Падрельзем щитмельмеш ход агадуйба сабандо иртереші. Районда вындығыр ялдырыхе кашнен хевеллі ушлангыра хыйн шурча. Вазенде пуринжеде район сынсыбачы Адаланове елы ерги авачимеші курнать. Пур шурт уменжеде хынасене юрласа ташласа кетсейлеші. Аллах уява хучнаган сомлыхназен чырмавзене де барындарма диврі. Мехе тұхынса сикмелле, кажық шинеші марда хурза ана үгермесір жупмалла. Шыл пулдарны чугунзене ухватпа пер вырындан тебір вырына тумландық мазыр кужармалла тата ыттыде. Прене шинже ларза бірне бірі мехебехне неде чинзене сама интереслендерчі. Республика Райхерзе Хращей гартыне дірлене вғытра, падрелінже террастизем юхмаба палатырых не ерешлене. Падрелзем агатуя лайық кдардуба кетсейлеші. Районда вадырбелік пенетла гектар жинже шүрхешсе не иртерне. Выншы жебен гектар жинже пәрделі тада пыржа иши культуру земшеднеші. Уявра яланхи елаба ага ішізене онышлы вишлене хужалық сене, тада шагеше пыск тюбеғывны шыр ішчені сене числарыш. Труд хужалық ішчені Юрий Григорьев агатуйра Чуваш республикен тавадивишлі агрономия пулсатыча. Нумай ішчен терлі шайри хизебети вишрі. Карма, херлі ялау батыровский бірлежізем экономика амердевенде мала духрыш. Вадим Краснов, Динар Корнеев, Николай Матвеев, механизаторзем Шурагин, шендерюшізем пулсатычыш. Падрелзем ламран лама кушаган делайргене шеріппен бұғынза бұрнашы. Агадуйра улақ аулақ кедесі де қадырлене. Тударзембе Чувашсен хюшшізем пірреде пожа тамашы. Принде азынмалық сынугертерме майгелчі болсан, кепринде тутылда техімлі кабакланза траган сыраба сыйланма булать. Ишлі ялдары хинди врендегензем ішме-шемебе пуян сәделі қадырлене. Олмақ бартми, чығыт, пюремеч, турық, темінде бұргында. Ши паға, сумлы шинзене кітсен, шинди яланақ чывашсем шорттан қадырлене, тулдармыш қадырлене. Шагымбек пызык уявзеден девзем, тагазем бұсына. Эбірден де чак уява қадырленсе, шамбек қадырлеремір. Тада инде чываш халықы сұразыр бір уява да ертерменінде. Да пыл хурджибеде кырджамазем дуна. Шербе суға туйне падрелзем таврана кашсеме шабченех палы дурыш. Юры геве врахчен янрары. Республика Гларамвали, Алина Сусметова, Ольга Алексеева, Павел Ритков. Халық юригевине парнелеген уяв шакунзенже Чувашенен терлігі дезінже Рашей юризем янраща. Надежда Бабкина пужарвебе ергелене фестиваль-марафон паян шербю халық не савындарать. Энер ужазаслар тисем варнардырых не жетсе келжеш. Уявра пирень пулдарулық ушканеде бұлжа.
Надежда Бабкина Ергелене Россия юрлизен фестиваль-марафон Шержевжан уйромах пыльдерышлі. Вол терлі нация халықне бірлештерсе візен культуры шехына візіне жиріпледет. Варнардарықынжа бұрнаганзем пал артисіне чулайк етне. Пызы куяв асра юлаган тіл болу парнелінебе парданах районды фольклорушкнесіне хайзен болдарулығыбе палаштармада май барайд. Надежда Георгиевна Ферсена жинже пулма тюргеліне жіне бір пиде савындымыр. Хамыр вырынды ела ергене кытартса, хамыр вырынды такмаксамбе булат бар. Пиде хумханулы заман паллах. Өмірек асра юлмалы заман пульжы десе галас келет. Санар фольклорушкыне районда аван балеші. Ансамбльде артисем сырпыр уявда иртместейін. Хальхинче вара тавандары христсцена пачуры хинчелю жылса, шәне туемсем парнелинине палардать Галина Иванова. Надежда Бабкина тухна сцены же тухсан, тада хавхаланула, тада комала юрласкили, будем сас янназа, кышкырза будем чун самынза гаять. Шагынбек фестивальзен bir чавашада да нумайрак кулчыр, и бірде ондай нумайрак кулчынар, пырмаяк янразады жүрі. Уявла бамынче варнар, элек, епреш районесенчи виже пинитла щен завынча. Илемлі юрыта жахыне еврлі хусканузем, чаплы костюмзем, флешмоб, падембех, нумай нацелі шержы культурине палыртрыш. Россия юрлизен фестиваль-марафон малалах курать. Полдарулы ансамбль шертме уехань вунултымы жінче хырлі чудая, вунжичымы жінче күгеше, вунзакрымы жінче куславкана житсігеля. Варнар районенчене Республика Беларум Валея Юлия Дюкова, Ирина Лампасова, Бахтияр Велеев. Шахы барбакаларыма вишлейт перебе вара Елизавета Цветкова Серенбесов була жадып, эфирда тепредель булы чень, чебер юлар.